Бұл урматтуулар, 2 күнден болып атқан оқиғаларды мен тыңсынып түніменен ұқтабайды. Тосып қалдыңар өзі. Мен Жамғырчиев Қуанышбек. 1976 жылдан бері ушу больницада иштейм. Мен келгенде бұл больницаның параллель арқылы фундаментелі бар болды. Айтылып атқан 4-ші больницада иштедім. Ал уақытта Аспек Молдоқұловтен главврач болған. Андан кейін Бенисита болды. Больница скорой медицина. Анда да иштедім. Анан Бенисита да иштедім. Мындайча айтқанда мен сыртынан емес. Ушу больницаның түп тамырынан бері каграс арасын иштеп келе жатқан кишимин. Nerede turgan, arabasta turgan, geğir benim kollegalarım, men işte atkanlı enesinin içinde olsun. Kevreler o student olsun, kevreler okucu olsun. Antkeni benim kanım menen, canım menen biri bu yalan. Bana aytpay koy öyle. Travmatologiyeden ilgeri bir kirurgiyaga jabışkan özünçe bir kafedra olgan. Anam bölünüp çıktı. Al vakta mesela profesör Çirveski de olgan. Anam bir 2 doçent bolgan Kırgızstan. Travmatologi Kazım Tazabekov. Jana Satındı koyacak matış. Mınaki egerde balnısa Benisto jaman bolsa değil de. Anda üçünce kandidatlar çıkart bile. Çıkpayt bolçu kandidat. Doktorlar çıkart bile çıkpayt bolçu. Sırttan biröden travmatologiya gelip körsete turgan jeri şu yer. Meyli bayağı ilgerkide çaçıran dursa emden körsetebiz. Ayıldı var körsetebiz. Oşonduktan men bu telenapravленный мишенге алған агрессия деп есептеймін. Ошондуктан Бенисидаға колуңарды тартып, анан көрүп, көтөрүп, өйдүрөп, Кыргыздын намысы болуп аткан учреждениянын мындандарды өркүндөтүш деп есептеймін.